Madrid bumiwe batangiye kubika umutwe bambazara bavuga ati ara dutabare yaje hani nyatsima kobwa si Madrid yewo we mana we gorazo we peti kutoka Ramazia Lamine Yamal Sarawi bana ngo mwatanze isi y'amafaranga ahagaze miliyoni 200 Kylian Mbappé rote Vini nawe ni nyizo bajude ni nyizo ayeya Chouameni ni 80 mana we pase kwa Rafael Diaz Beroni Rafinha tumakaza umwana wo muri Ramazia Alejandro Balde aravuga ati subutu nundi munsi mutazasunutse mana we Tibakuru twaba mukavinga premier poto arirambura siramo uyu musaza muramubora iki mwaretse akagaburira abana uyu mudamu yambuye KDB Kevin De Bruyne mwaretse akamugaburira muramuziza iki mwabana murakoze Suchumabe titi za hani titi za bu ariko narumi Madrid kimwe Barca bine mwice ni wabo bamwoshasha mukure mu mwuka gasopu itangesha sigi nkuru ariendo venisha yitwa Kapteni Martin Ode niba babwira umurashi muzumve Kapteni Martin Ode niba kubwira snipe uzumve Ode niba kubwira fande ku rugamba wanyawe ni Kapteni Ode byose bya Arsenal ni Kapteni Ode abari mu gahinda abari mu marira bakoma amashyi bemeye icyaha PSV niba kubwira Katari nuzareba ingiyi Arsenal bitandatu bishyiramo 93.9 SKFM 93.9 SKFM 93.9 arabanzara yoroshosha yereka ko basa nk'ababivuyemo arabanzara yoroshosha yereka ko basa nk'aho badashaka kuyica cyane kuyibabaza ngo ntibiri buze ariko yitwa Mikel Merino Zazone byinisha mziki Jediskuten byinisha mziki Ismail Saibari Daniel Basla attention contre-attaque équipe ya Barca Rafael Diaz Beroni Rafinha arakwica Rafinha agerayo garaguza gati ishoti we Barcelona icya gatanu we Jembe Energy Drink Energy yoboye izindi zose mu kuryoha nigucike hejuru no witwa Jude Bellingham Victory Williams Judinho uyu musore atambagira gitore uyu musore agenda mu misi uyu musore agenda nk'intarumikwa uyu musore agenda nka Mr. Judinho Jude timing Maria Beza aramukurura birango witwa Justin
muco ndagukunda ariko berwa neza berwa neza maze timing imari Judinho ouverture de pied derrière toi yubura amaso areba muri Teddy Stadium asanga cyapa bari kukizinga ko murira urira bite useka neza seka nyuma ko murira si musera abonetse Messi ufite inkomoko muri Afurika yarabonetse Messi umukatara yarabonetse yitwa Lamine Yamal Nezara Webana Lamine Yamal fatu witwa Konogaraga John aramucenga amugaraguza gativu n'imbavu tatamura shwanyaguza tatamura vunagura kontroli Maria Beza shira mu masircaye teguri Maria Beza erekeza mu gipimo arangije yerekeza kunda ya Reinildo Mandava Izenard umunyamozambika deflecting imari arangije ya Nobraka kapiteni arirambura maze atanga abagabo Bariseyo yariri muri Gorazo yes uyu mwana Barisi mufite iratekanye uyu mwana Barisi mufite irahumeka uyu mwana Barisi mufite ntabwo ipfa uyu mwana Barisi mufite imitima iguma mu gitereko super comeback super remontada turuka inyuma bishyura ibitego bibiri shiramo icya gatatu bemeza Diego Simeone menagura urukuta nk'urw'Iyeriko uru rukuta ntabwo ari urw'imbere attention reka turebe neza cyane hariya Mikel Merino Zazo na Seno bamwita Mikel Merino Zazon trupase magique kutoka ndani ya Accra muri Ghana sunikiro witwa Juliet Timber David Norman aravuga ati marireka nyihereze nyirayo uyu mwana yatubyariye ibisubizo ubwo Bukayo Saka atari yorohewe n'ubuzima uyu mwana yabyaye ibisubizo byari byarananiye ba Leandro Trossard kuri urwo ruhande uyu mwana yabyaye ibisubizo ibyari byacanze Mikel Arteta uyu mwana yabyaye ibisubizo nka hamwe mu Andre Berta azashakira ibisubizo by'abarashi Visit Rwanda hejuru Gorazo Bruno arumirwa aravuga tumenya twarambuye umupfumu ariko tukanacumura n'ibicumuro by'ababyeyi bakaba babitubaza bati tuzahumeka kabiri ryari tuzaryama dusinzira ryari menya ibyo bitazigera i Manchester we yes Movic ni ikipe ya Real Sociedad yitwa Mikel Ugarte Oyarzabal kuri peno Manchester United amakosa ni nka ya ryarindi
Manchester United nyamuneka kugarira umenya bakoresha imyugarizo nayo umenya ibihanga bibari byinshi. Manchester United ayisaka Mikel Ugarte Yarzabal amakosa kuri penalty ikipe ya Real Sociedad yitwa Andre Onana n'abajugunyi bishanga shyira firigo barakonjesha jugunya nabwinyagamburiro. Real Sociedad icuranga mziki Movic n'ikipe ya Real Sociedad baba titizamo Manchester United baba shuchumamo Manchester United baba hejuru Real Stadium kabisa arena bari bihebye bahagaritse imitima de captain abagarura iraduha magati munyiza b'Abahorandi imbere y'izamu Espanye hindura cross neza Aramanieri garaguza gati shwanyaguza shwararanganya shwanyaguza tatamura uyu mwana ni Diama Messi wa Espanye Messi wa Catalunya Messi wa Espanye Messi umutoza Luis de la Fuentes mwiteramine ya Marine Zarawi ebana Amashi ku mwana witwa Lamine Yamal webana kude chapeau biransaba guhagarara kugira ngo mbashe kumuha icyubahiro cye ndetse akwiye. Yitwa Lamine Yamal webana imyaka n'imico niragera 20 ariko uyu musore acimaka. Uyu musore ni igisubizo cya Catalunya, ni igisubizo cya Hans Flick, ni igisubizo cy'uwitwa Luis de la Fuentes, ni igisubizo cy'Abanyespanye. Uyu mwana afashe Stade Mestalla atanga igisubizo kitatanzwe n'abakuru be, atanga igisubizo kitatanzwe n'abahabwaga amahirwe. Ahamagaye uwitwa Van Dijk Virgil, ahamagara Jean Paul Van Eyck, ahamagara Tani Masenian, ahamagara Ethan Ian Matsen ati ndaguhanira ikintu kimwe, ndaguhanira ko wakoze ikosa ryo kutuma tujya muri extra time. Fimbo ati cya kabiri ndaguhanira kudutsindira kure Katyusha waturashemo igisasu cyateje impagarara. Fimbo ati cya gatatu ndahana Abahorandi bose batinyutse bakipima kuri champion wa Europe. Dore icyo bita kwinura. Rangiza Man City jyana Pep Guardiola kuryama. Dore Pep ngo arigishwa umupira, dore Pep ngo ararangirira Madrid, dore Pep ngo aramanika amaboko we. Yes! Moricho! Moricho ni ikipe ya Real Madrid Casablanca. Real Madrid ni urwererane, Real Madrid ni sanzure, Real Madrid igenda neza nk'inyamanza, nikubagana n'inyamanza. Izi ni Diama zibera muri ruhago yo kuri iyi si. Match 10 muri Champions League, ibitego 6. Uyu mwana ukomoka za Kameruni, uyu musore wavukiye Paris kwitara, ni umusirimu n'umunyamujyi nk'umwana wo mu mujyi. Garaguza gati defense ya Pep Guardiola, jana Pep Guardiola kuryama n'abasore be. Yitwa umwami Mohamed Salah.
abanyamisiri arihariye n'umwe rukumbi we. Fata Mediane ikipe ya West Ham icenga yararika shingisha umutwe batera Gatarina agenda kubanura shwanyaguza byinisha mzikivu n'imbavu tata muri nyundo junda byose pa hera gatera kuitwa Lucas Paqueta Torrentino Cuero Dorima fatu witwa Andy Irving fate Nelson Parmeiri dos Santos Cavariel fata Crescencio Gilberto Shiro Samaville Silverio fatu witwa Ruiz Guilherme na washiri bishangara